Ja ovdje imam direktnu intervenciju koleginice iz Severne Makedonije želi da nastave ovaj razgovor pre nego što pređemo na Ajko. Hvala vam puno, evo ja druga žena ovde, ja sam Aneta Pešava, inače iz Makedonije, radim 35 godina u IT biznisu i sada moj kolega jeste i isto sam predsjednica ICT Chamber of Commerce Masit u Makedoniji. Znači, slažem se sa kolegom da to je, iako želimo da govorimo o povezivanju regiona, to je onda samo preko IT sektora i digitalizaciju. Neko je spomenuo ovdje, mislim, čovjek iz CBRD-a, prvo treba da napravimo tu digitalnu transformaciju, to znači da sve ove papire stavimo elektronski, pa onda da digitaliziramo. Ja mislim da se region dugo vremena razvodio i to je bio jedan teški razvod, ali ovdje smo vidjeli da u braku nam je bilo bolje. Tako da mislim da treba da idemo na ove inicijative, ja strašno podržavam, a u principu da se neformalno obrazovanje i sada i formalno obrazovanje u IT sektoru skoro ispojilo. To što je ministarka i pomenula, ja mislim da treba i cijeli region da ide u pravcu u tome da i oni ljudi koji nisu IT inženjeri, ne treba svi da budu IT inženjeri za da uhvate, kako da kažem, taj proces digitalizacije. Tako da treba da se obrne veoma veliki akcent na to da i ljudi koji nisu iz IT sektora da dobiju IT veštine. Onda ćemo da uhvatimo taj voz, što se zove Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, što je malo i više od ovo što govorimo mi IT. I to ne treba da nas plaši. Za IT biznis da surađujemo, nama ne trebaju ni vozovi, ne trebaju ni avioni, to sve ide, znate kako, preko interneta, preko intraneta, tako da mislim da tu treba stvarno, i ja sam se ubacila ovako u ovaj razgovor zato što svi su govorili o financijama, bankama, železnici, sve to, ali mislim da treba da se region stavi akcent na IT biznis. Hvala vam puno. Gospođo Pešva, mnogo hvala. Najviše ćemo da razgovaramo o ljudima, a sada u stvari o onima koji su budućnost regiona. Sa nama je Albert